Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ulongwat RTI uba dispersing rani ulai thu bagi samla khasi gi bawat kam kin syamchitom menyorong haki head office jong gitrat trikam ke sarkar jalla namar ki khambun ki khasi banyak ki garu haka jinga kran bagilat pathai kubur haka sngi balang galai terik unailar arajar arpuar uba dispersing rani ulong bagade gade namar bag sarkar kalhap pentrikam ya ke roster system katkum ka reservation policy kapalarai ban pentrikam nadu usnam khakhandai spa nyupuar ulai thu bagane gajing pentrikam ya ke roster system kadai namar bagayeng bishan Meghalaya High Court kalabatha ya sarkar jalla hadian bagladan gejing mudui public interest litigation halor ka thungkam thungjam po kitna trekam jong ka sarkar jalla kene ka ati report kede ha kalor ka reservation roster ma kumbiati bi brosyata kamjudon kede roster te hadian bala IKS dan kene ka ganira ar marak ya state government di hadian di IKS dengan ni dan lembaga PIL, sumetu PIL di kalau pelong ya ka High Court dan penmi ya ordar ka sandarik benai basau araja arkuar di kene ka ordar kedai kejing penbor ekstorkar ban wara ya ka rostar namanta ka thepkam nepjan hapoga Meghalaya kumbis mau pi ba Meghalaya kadon kat kum ka reservation kat khandai spa new huai la kren shai ba kadon ka reservation namdaki khasi jantia ba garo kum pra% 1% namdaki WKST bagi SC but kat 1% ba kadai namdaki general di habai kadai bros kata desya ka ya gani namana ka government of Meghalaya kam pentrikam ya gani ka reservation register imat kelap pelong ya ka benta makanya di kelenti nomor kumbalong hi ka uniform reservation apa India hi ka rostar di bendon be makanya kamram juga office ban menti nya ki record aba tep kam tep jam hot bros kata ngale ya ka lenti ba bahan dari kam di pat kelenti ba dei dari menta da jing I board jing I direction da ka High Court di menta makanya kamram juga government of Meghalaya ban le ka lenti ka ba dei di pat ya ba bahan di habide begini ka order na High Court ka pelong ka government of Meghalaya ban fai affidavit apo High Court ba na kaliang ka government of Meghalaya ka pidang subha halor kani ka hukum jung High Court ban pentrikam ka roster di kani ka roster ka de kedai kata ka benta ka ba man ki office ki de menti ni ki record apa thungkam nam taki beliau ki bade na do journalist ki SC ST UA bat ke nam taki genuine tribal apa jela jungi di habedai begini katkom kanika order berkani affidavit ke bala ai da ka government of Meghalaya spo ka High Court ka pausha bahne ka reservation style will not be applicable vacancy filled by transfer or deputation or by promotion kata makam trikam ya habedai transfer ka deputation ke promotion habedai baga temporary appointment yang metaki employment namenta sapu san sniro kani kam trikam kani ka roster tikani habede bagani ka jing thungkam namta kini ki work chart staff work chart mean shubu menta kuma PHE apa ka health department babun hani ki department babuni ka wan nama ka scheme ti berbori ka scheme ka shuwan lamsom tu te no trade don kam ban thung ki work chart ti kumbi i hadu mentai ka bala ban thungkam ki work chart di kum department gum ka health bat ka PHE magi department kiwan ka scheme baga department don kami non te ni mentaban pentilon itu scheme te kumjura nam ta ki contractual appointment kani ka roster kamlong applicable na benta non te apa Meghalaya te habede bat kani ka benta habede bat kani jingtri kam jika ka roster pade awat kadon ka bagani ka roster kamla bentri kam ro habede bat kini ki person with disability kani ro ka roster kanom tri kam kini ki khon ki badon ki jing khotmet nadu badang kha kani ro ka roster kam tri kam ye habede baka ba tikana ban pensaya pi ne ka de na Maria wan kan tri kani ka roster di department kala ai da ka order
banang ni skmat lada wan ke advertise ke vacancy la nek jing ka recruitment thamai dah bo di MPSC DSC shwa ban ai advertise kot kubar nang kamram jo MPSC DSC la nek department gidi pentip shwa sepoka personal department hadian bayo jing bin na personal department tiga ni ga department ni MPSC gala ban advertise ya ka post ta banukong ka ba ar ke deiba kini ki head office kini ke head department baru head department cuba kum ka directorate nanta kum ka chief engineer ki head office kamu lese kum ka high court kum yi tu sni ba high court kelak post si spotally language ki khasi nyumut ki karo te baro khot nye bu jinggali bali kalong gum ne lor kanika rosta nak ka badat menteri kam nang kong e rosta ngi ba kadega ka high court of Meghalaya tiga jinggali balai kalum umni karkum ka ni ka orda na ko Meghalaya government of Meghalaya ka ongba kini ki head office ki deben petrikam ya ka rostar na du usnem nyu fuar ki deben khali yang ki fai ber khoi kat bala ai ya ki fai de metlil bar khoi na du usnem nyu fuar hadu ki batung thamai menta ba kata kamut banya syai galong bandang ne sikmat hangne po head department badon po hangne po shalong gemut babu ni ki kasi ki nami akam chu nang ne khwada po kan ke head department po shalong namar kini babu ni lese ki don ki kasi wa khambun te ban maintain ya record mut lese ki bon kasi hak thep sikaro ha kata ka department kumolong po high court ni iba karkom ga order kalong ba ki karkom notification ni iba kai ki karo gi yo adu nyu kasi gi yo tang lai kita ka pau ba ka don ka jing tep kam menchwa hang tu pai kut ba ki labun khasi de ban mentin record ti gare ka de kamram ju khai kut ban tep saki khambun da karo ti gane ka orda kan shai ba baro ki department ki head department ki directorate ba de po Meghalaya ka mun nanesh khmat kin khli ki fiber khot ba kin pe check par khot kanangut ki don ki nom tre hang tu kanangut ki don ki karo ka do me khasi ti ba tep nang thamai nanesh khmat ki de ban sim karkom ka jingdon ki nong tre la labun ki kasi kin tep sekaro unta tetep te hangno hangne ka don ru ka benta bede ka district pada district kumut kum ki DC office kum ki district agriculture officer kum ki district agriculture officer kum ki po district te kini pada karkom ka notification kar khandai spa nyu fu ai ka kan shai bai kini kani ka reservation kan nom trikam kamut kalong bai kini kin pet be ha ki jingdon gi tu snong gi basho hung tu ti jing snong be dong tu sibu menta nang kong ai kin yo kam gitu gi try snong nang tu kata ka basai ki try snong nang tu ki ba apply kin yo nang kong itu kam namar ba gi de try snong di basa ha ka tu district sibu ko ma karwa nang ne shmat ko ma karwa ko bayo na kam nang kong gi de be ki basa tu district takamut kan one be ka general 80% tang baka free friend kan late ba kitu ki try district kitu gi way kinwan hadian nada kimdon ki try district kimu kitu gi way karo kasi gila ban tep ha kitu gi district takarkom kani ka order ka kensha hingne ba hai bade district kani ka rostar kanom trikam kata kamut kalong ha gi district kimut kin ai free friend chwa kitu ki try snow tu kita senang mat ki tu gibasa apa ka ki permanent citizen jong tu ka district ti bat kum ta te ti kani ka pau ba ha ka don ki jing tho ang ne ka ba ong ba ha be di ba kani ka jing e dam ta district ti ka lang government lo ka ai ka jing much governor ba ki governor penmi ka order ka thamai ha be de bat kani ki jing thu kam district nama district langi buat ya kan ka rostar ka man rajing ba ya gi brio gi sung gi basa hantu nama subu ha ka nakaro gi yo kam ku ma khorat ti gi sa tai stom kale pule kale puti kum no di wara ba kun bakti sene ta de jing ba khawa no gi brio la im chatu ki kun gi ti kum no wara sene bu gi banang ne gi he gi sa nang ne gi kun gi ti gi don ne kum no gi le sikaro ti be de ne kum ba long dadu machwa kan kandai spa nyu fuar ba namata district i kan ni reservation kan nam trekam kan fast preference kan le situ kita isno te ha ka don ka opinion hangne ba
ba kanamdon su kata 40 hende kamdon baik 80% general namenta kasih ba karo 80% general kamu hak tu district kin kota application tang ba first preference kan lek namenta tu ki permanent citizen jom ke tu district tebe dikan ni te kadon na kalian ka government ka ai ka jing thosh ko gubernur nam nam ban mi ya we ko alda na gubernur na banda ban dikam ya kaneka district habide baka 80% general namanta ki kasi budget dia digane gede ka ba ayo report mentar sini habide bat kaneka rostar ngatrai pidoni e ban keli ban khamchai ngatrai ka kapat ni pi ban bu jing keli namanta ka rostar. Please provide me zero copy of office memorandum of personal department dated 10/5/2022. Zero copy enclosed. Kata ketika notification apa professional department habede bukan kalau start but ka balai badai ka bu jingkeli ni lo please provide me information about the advertisement dated 23/6/2022 during the ratio to fill the vacancy with the number of 7 reserved seat for the karo and 3 for reserved seat for the kasi jentia hang ni kalau kita ini information not available aspek information kembali ada kan apa aspek information not available kalau belum bahalor kan ada notification apa high court kalau bagi don record don ke lokal kemud kiwe gila banyo kiwe engineer ngom piro kiwe gila ban tem coba ke lokal kim don engineer mungkin don ye te kiwe ki itu 80% general kin applicable untuk district tah kan sai ko dan